Ngibingelele babukeli makhaya biyelela phansi uhlelo lethu umgwaze babukeli makhaya biyelela yona-ke ingwenya edla ezinye iy'ngwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke la sibhalelwe umfethu la wathi ucela simsize ngenkinga abhekane nayo nomfethu ayethenge kuyena ama-blocks. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi angikhilinga amaningi. Ake sinikeleni khona, ake siyozwa ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke babukeli before sinikele ngicela ningakhohlwa uku-subscribe-a ni-like phela. Phinde ni-share futhi. Sicela uvele ndoda. Hayi noma kukuhle singene. Hayi asingeneni madoda. Wendoda manje ubani labo uhamba nabo? Ndoda laba abantu hlala la ngapha mfethu. Abazongisiza hlala ngapha. Hlala ngapha mfethu. Mana ubani manje la? Hlala khona la. Bafo kuhamba kanjani? Kancane mfethu. Kancane. Kancane. Ubani labo singifela nabo manje ndoda? Ndoda Amakhamera lawa laba abantu abazongisiza ngengxabano yethu ebela ukuthenini ukuthi mina wena wangidayisela ama-blocks. Imabafo khuleka. Imabafo sofika lapho. Ubafo njani? Yaphila. Yebo, siqale nje sixolise ukungena kabuhlungu kanje mhlambe nawe uzufile ngazuthi awukho safe. Niyazi ukuthi ayifuneki lento enenza amakhamera lawa manje lana mina ngilindelanga umuntu ongasafike namakhamera la. Uyangixaka mfowethu. Wenza kanjani kodwa wakithi uthi ufika namakhamera manje awungitsheli uyaqhamuka. Okay, kulungile qhubeka baba. Kodwa mfethu before uzuphakamisa izwi kumele uqale usize kuqala ukuthi ngizwa amakhamera. Kumele ngizwe la ngizwa amakhamera. cha, angithi ngizozama ukukuchazela ukuthi thina siwuhlelo. Manje phone ikhamera iyaphi? Angizwa? Iyaphi ikhamera? Ikhamera iyona le prove ukuthi kahle kahle thina siwuhlelo. Yabo? Ayichazeni mfethu, cha Okay. uchaze mfethu, uchaze. Okay mfethu ngisihamba nalo mfethu kahle kahle thina siwuhlelo. Igama lami mina ngingwenya. Edlezenye. Yeah. Sihamba ngaphansi kohlelo umgwazela. Yeah. Sibhalelwe umfethu la wathi ucela simsize. Unenkinga nawe. Yeah. Kodwa-ke before singene kuleyo nkinga yethu asike umfethu kube uyena umfethu ozosindlalela ukuthi kahle kahle njengoba sila size ngani bafo. Lo bhuti lo ngafika kuyena ngithunyelwe omunye owaziyo ngayo ukuthi wenza ama-blocks. Okay. Ngafika kule nsizwa ngathi ngifuna ama-blocks awu-200 yathi izongenzela ekubeni nganginenkinga emsebenzini. Kodwa-ke ngase ngiyicela le ndoda ukuthi ingenzele ama-blocks awu-200 ingidayisele nomhlabathi. Umhlabathi yagcina ulethile lapha endlini yami. Manje le ndoda ayisafuni ukuletha ama-blocks ami lawo 200. Lalimali le-blocks lelodwa. I-blocks lalu-6 rand i-blocks. Le ndoda le kwakumele ingithumelele ama-blocks awu-200 kodwa ngaba nenkinga emsebenzini. Sengimnezile imali yama-blocks. Kwabe ukuthi angifikanga ngesikhathi ngizowalanda ngalesi sikhathi ayengitshele ngaso. Kwase kube ukuthi le ndoda le yasingithembisa ukuthi angiwalande ngosuku oluthize. Mase ngifika kule ndoda la kwakhe. Le ndoda ingitshela ukuthi ama-blocks awekho athengiwe. Hayi ngathula ngathi hayi ngcono ngithi ayingenzele ngolunye usuku. Okay, qhubeka mfethu. Ngathi ayingenzele ngolunye usuku engizofika ngalo ebese ready. Le ndoda le ngiyafika still ama-blocks awekho. Angisazi. Kade ngikhuluma naye. Okwesithathu le ndoda le ngicela ukuthi ke ingidilivele ama-blocks ngoba manje ngiyabona ukuthi inkinga ziningi kuyena. Because nami laphana kwami indlu yami imile nje. Ayifune kwenzeka lutho nje ngisahlala emjondolo. Inhlabathi idliwa imvula le wangidayisela yona. Kuyimanje nje angakhili. Ama-blocks ami awekho. Ngiyayizwa kodwa kunento engixakayo la. Bafo. Kunento engixakayo la umfethu. Umfethu angiphike ukuthi wanginika imali wathi angimakela ama-blocks. Sase sikhuluma naye ngathi ngizomenzela ama-blocks.
ngithe kusanjalo mfowethu wasethatha isikhathi eside la kabukabi nangu nangwambuza nawe uyazi wathatha isikhathi eside wawusushonephi wena mfethu kwaphela wafika wathi angikwenza lama blocks savumelana uthi ya ngizowenza ama blocks isihlabathi ngaqala ngalungisa indaba yaso ngakusendela sona ngoba ngangenzile manje sekushoda indaba yama blocks lapha na mfethu lalela kunokuthi ngichazele kahle khona uzweza mina ngiyasebenza lana mfethu yabo ngiyasebenza njengobona nje ngenza ama blocks kanjena iyona business yami engiyenzayo le ngiyasebenza kahle kahle so ndoda angithi saba nesivumelwano ekugcineni wena wangithembisa ukuthi uzonginikeza ama blocks ya saba nesivumelano ngakuthembisa ukuthi ngizokuthenga ngizokunikeza ama blocks akho kodwa manje indlela osuwenza ngakusayithanda angisayithanda indlela osuwenza ngayo ngoba manje yini ebikuhlula ngoba angithi wafika wena ekuqaleni uyihambela wena uzothenga ama blocks mana wafika uyihambela wena uzothenga ama blocks uyihambela wena ungaphathanga umuntu laba abantu esungifikela nabo manje bayaphona abantu esungifikela nabo lento besingeke sikwazi ukuthi sikhulume kahle njengabantu ukuthi bengibona ukuthi engathi ngeke usayenza lento ngoba manje sekuhlale isikhathi esiningi sekuphela izinyanga eziningi ungasigcini isivumelwano sami nawe sokuthi uzongilethela ama blocks sami ngiyabona ukuthi ayikho into esazokwenzeka kungcono ukuthi ungibuyisele imali yami noma ngihambe ngiyothola omunye umuntu ozongenzela ama blocks ngoba ngiyabona engathi ungimushela isikhathi sami and umuntu hluphekile akanamali yona le mali le iyona ebengisizongisiza kulama blocks wami mfowethu mangabe ukhuluma kahle kumele ukhulume ubuthi ukhuluma nomuntu nami nginenhliziyo ngoba ngitshela la ngiyasebenza la uthe uma ufika la eminyango awusibonanga isihlabathi usibona isihlabathi mfethu ama blocks ngawenza ama blocks akho ngaqeda ngahlala ngalinda ukuthi uzofika wena uzoconfirm into ama blocks akho wasushonephi ngoba sonke lesikhathi ungekho nje ngisho ndoda ukuthi ngaba awume kancane bafo bafo cela ukubuza la angithi uthi uyasebenza mfowethu ngiyasebenza la umsebenzi lengiwenzayo bafo ngiyasebenza ukubona khona isihlabathi lapha eminyango utshengisa wona ukuthi ngiyasebenza ama blocks ngiyawakha afika abantu bawathenge ngoba ngisebenza ngawo le ama blocks angithi uma usebenza mfethu uke wenza sure ukuthi each and every customer elifikayo ulenza lihambe lihappy ngiyakwazi lokho okay so wena wenziwa yini ukuthi athi umfethu order ama blocks bafo wena ungizwa ngicela ngilalele eqala umfethu phela kufana nokuthi useyikhokhile imali nama blocks sekumele engabe ahlele somewhere khona la igcekeni mhlamba lapha ekhoneni alinde yena ukuthi awalande ukuthi imamfethu okay wemfethu angichazele mfethu ukuthi the time nanivumelane naye ukuthi uzowalanda nini kwadlula how many days ukuthi kwadlula inyanga bafo inyanga ayinisho ilotonyana inyanga kwadlula inyanga kuma uthi inyanga obesho la uthi inyanga nawu ucishe uyaphela unyanga yena ngakamnika ama blocks ingoba nakho naye wadlulisa inyanga and ngoba namhlanje fika namhlanje nje akazange azafike kumina shuthi yona lento ade efuna ukuyenza uthi athe mefika kumina afike esezolo ya okunye kwakho ukuyiqiniso kodwa ngayifonela le ndoda sekudlule inyanga eyodwa mhlawumbe namaviki amabili ngaphezulu ngathini kuwena ngishongo kodwa ukuthi mina ngizokunika ama blocks manje ndoda sengi-right because nganginenkinga emsebenzini ekhaya kushoniwe kunenkinga nje wena uthatha inkinga zakho manje phela kodwa manje ndoda sekuphele nanezinye inyanga useyachaza nje ukuthi sesikhulumile yena yabona mina mfethu thubi nje ukukhuluma iqiniso mfethu la umfethu kahle usayikhokha imali yama blocks kunjalo angiphikanga lutho bekumele ngabe ama blocks akhe asereda alinde yena hayi ukuthi kumele ukuthi alinde wena ukuthi umakhele ama blocks iqiniso akusilo lelo imamfethu ngizwe kahle imamfethu noma ngiyasebenza wemfethu awungizwe nawe noma kuthi uyasebenza kodwa iqiniso kumele ube nalo emntwini ngiyakuzwa lokho wena imali wena ungadayisa kanjani i-under yami already sengiyithengile kuwena i-under baba athi ngikutshele something ama blocks baba iyahamba lento lena mina ngamtshela umfowethu ngathi mina mfowethu lana njengokubona nami ngiyasebenza uyayibona lento le engifonelile ngamtshela ngathi mfowethu uma ngabe ukuthi uzoqhubeka ungezi futhi ukuzolanda ama blocks akho njengoba sewenzile yabona baba wangifonela emveni kwenyanga eziwu4 njengoba ezokhamba namhlanje inyanga enga7
yes wangifone emveni enyanga ezu4 wathi mfethu khona na wangitshela zona ezinkinga ngitshela ngazo yabo lonto le wathi kade engekho wathi ngimbuza ukuthi mina mangabe kuthiwe mina ngakha ama-blocks ngenza ama-blocks kuyomele kube khona ama-blocks azolinda kusukela lesi sikhathi lesasithathile mfethu kuze kube manje khona ama-blocks njengoba esefika namakhamera namhlanje. Kodwa mfethu mina ngendlela engizwa ngayo ungazuthi nawe khona la ongenzi kahle khona. Bafo angiphikanga lutho ukuthi umfethu ama-blocks ngiyamkolota. Okay, njengoba sekucela ukuthi ucela umenzele ama-blocks akho akhe wena uthini-ke ngaloko ke? Indlela yokucela bafo le ayenzayo ukuthi afike nani manje la iyona indlela yokucela. Okay, uma ngabe kube umuntu oright la ekhanda ubeze uhlolwa yini ukuthi azele yena la. Usho ukuthi akekho right njengoba efike la? Angiboni ukuthi right mina ngoba lento le esingavumelananga nayo. Wena uright ngalento wayenza kuyena? Bafo ngiyasho futhi angikuphiki iphutha lami mina kodwa lento le ayenzayo manje right bafo mokuqala bafo angikwazi anginazi mina bafethu yabona lento le ngiyamazi mfethu khona into esihlanganisela njengoba esho na ukuthi wafika wanginika imali yabona lento le akhona ukuthatha kancane lokho uthi wena ufuna ukulalela wena yabo imancane mfethu ngikuthatha kancane wena ungithatha kakhulu ngoba ufika nalabantu la ufika nabo man ukusho phambi kwabantu futhi ngame kubeni kuwena owenza iphutha. Bafo mina ngenza iphutha wena yini lo yenzile? Mina ngisophutha akulona iphutha lelo kulungisa lezi iyo imi awusenawo umlomo ukuthi lalela mfethu iyona ndlela athi umfethu ayibona ukuthi iyona ezomsolvela lenkinga abhekane nayo. Ikhona decide ukuthi abhalele thina. Angibona ukuthi mina iyona ndlela yokusolve. Imake wena-ke yini esikubambile ngoba umfethu uyasho ukuthi wakufonela wakutshela ukuthi usecela ama-blocks akhe. Yini wena esikubambile ukuthi ungamnikezi-ke ama-blocks akhe? Angithi wawadayisa? Angibanjwa ngalokho. Wawadayisa ngithi ima wawadayisa ngithi. Bafo ama-blocks. Ima phela ngianze. Yebo ahamba ama-blocks. Ngawadayisa ama-blocks. Wamenzela wase afika abantu ba-order ngawadayisa. Okay. Ya emveni kwalokho yena wafona wangitshela ukuthi usebuyile lapha kade eyekho. Uyayibona lento leyo. Yabona njengoba efonile ngase ngamtshela futhi ngathi mina mfowethu ama-blocks akho ngizokwakhela ngaphinda ngawakha futhi ama-blocks wangafika futhi njengoba esefika nani nje namhlanje amele ngenze njani-ke mina amele ngenze njani okuwesa kakhulu bafo ngamtshela ngisho esihlabathini yes ngamtshela esihlabathini unomama mina ebengisebenzisana naye oyena onemonto uyayibona lento leyo owazi ukuthi angisiza angideliver lesi sihlabathi lesani ngasilotoni ngamtshela futhi nakhona ngathi mina angiyenzi i-delivery ngiyazisebenza mina mfethu anginayo imoto uyazi na ama-blocks-ke wena bungawathatha ingane-ke njengoba wathatha isihlabathi uhambe wadeliver njengoba mumbona yena ukuthi akekho available ungavela usuke umfonele ngoba ngamtshela ukuthi kumele azame ukuthi angidelivele ngoba manje ngiyabona ukuthi mangithi ngizowalanda ama-blocks awekho mangifika mina mfethu uyangidida waphela manje uyangidida ngempela fonele efonini sithembisana usuku ngifike ngalelo suku athi futhi ngiphinde ngichazele awekho ama-blocks athi futhi ngiphinde ngichazele angiphiki lutho mina ukuthi ama-blocks akho uzowathola ama-blocks akho ama-blocks nini ndoda manje ngoba usufika nalabantu sewuzongulwisa wagcina nini ukufika wena khona la yebo mfethu ngicela silungise la akekho lwiso omunye la ukhona oke wakubamba mhlambe ngakabuhlungu noma khona kodwa uyabona le ndoda indlela esikhuluma ngayo nami uyayibona indlela esikhuluma ngayo ngami ngathi manje mina ngikolozile khona into esengithe cha kuyona ikhona into esengithe cha kuyona okay hayi ayikho mfethu into esicha hayi nathi siyeza ukuthi ayikho into esuthe cha kuyona kodwa ke mfethu mfowethu wena kahle uyimisele ngokuthi umfethu enze njani agcina isiqiniseko sakhe sokuthi nje ama-blocks ami uzowaletha noma mawukuthi ngekasangenzela ama-blocks ami azama ukuthi abuyise imali yami noma ngendlela ethile noma la endlini yakhe kuyimanje khona into engizoyibamba noma mawukuthi ukhuluma into eqondile ezwakalayo manje mina ngisa-understand sekuphela isikhathi eside ndoda iyona into ezelelayo unyaka uyaphela imali wena mfethu yamuzwa kumfethu ukuthi yini yena into afuna ukuthi niqhubeke niye phambili ngayo uyamuzwa nokuthi umama ukuthi awumniki into zakhe
kuzomela ukuthi umbuyisele imali yakhe. Uma ungambuyiseli futhi imali yakhe, kuzomela ukuthi kube khona into. Makuwukuthi futhi anivumelani ngalokho, kumele ukuthi khona into ekumele ayithathe la endlini. Kuyaphi konke lokho baba? Ngikubuza ukuthi kuyaphi konke lokho? Imali, Ukuthi kuthathwe wemfethu, izinto imali mfethu. Ngicela ukubuza something. Wena-ke, njengoba umfethu esefikile, njengoba sifika manje, isolution yakho yokuthi usolve le nkinga kamfethu as i-customer, angithi uyazi ukuthi uma urun ibhizinisi, i-customer lihlezi li-right noma li-wrong? li-right i-customer noma li-wrong, ngiyakuvumela lokho baba. Kodwa cha phela wena u-businessman wena. Hayi kodwa ngezinto zasendlini yami. Mina ngenza ama-blocks, into esazivumelana nayo ama-blocks. Indaba ukuthi uzothatha something noma wathi manje bese waqukula ama-blocks ukuba khona. Manje awekho. Manje ngeke sikwazi ukuqukula isihlabathi. Okahlahle nezongilwisa. Asizile ukuzokulwisa. Kumele uyizwe kahle lento. Umfethu okay ke. Mfethu wena ama-blocks kamfethu uzowenza nini? Umfethu ama-blocks awu-200 afika azowalanda nini? Mfethu, angeke ngize ngikwazi ukuthi ngilidalule usuku. Kodwa wena ama-blocks ngiyasho namanje. Umfethu ngizomnika ama-blocks akhe. Njengoba kungekho ngisho elilodwa i-blocks. Angithi ngiyasebenza bafo. Ngitshela same thing ngiyasebenza, ngiyatayisa la. Mfethu, abantu mabefika la bezofuna ama-blocks, ngeke ngisho ngithi mina cha. Imali kushuthi njengoba uthi wena ngeke udalule usuku. Uqonda ukuthi kushuthi na next year angawathola ama-blocks akhe. Cha. Angisho ke njalo. Okay. Hayi awubekeke into eqondile-ke sizwe ukuthi uthini. Mfowethu, into engiyishoyo la engifuna ukuthi iningizwe kuyona kuphela ukuthi umfowethu uzowathola ama-blocks akhe kodwa ngeke uzushayeke uDisemba engakawathola ama-blocks akhe. Uyayibona? Hayi ngeke baba. Awungeke. Hayi bo. uDisemba and bekumele futhi ngithola lawo 200 ngeke ndoda uDisemba ngiyabona ingathi ndoda inyanga ezincane ngabe sele kulomuntu lezi inyanga lezi akwazi ukuthi ima phela wena manje usufana nokuthi usuyapheya lento oyenzayo sekufana nokuthi wena ngicela ukubuza la ama-blocks yena makuthi mina sengifana nomuntu opheyayo yena lezi inkulumo lezi ayikhulumayo mina afike nawe la aqede futhi athi ufuna ukuyithathela ezinye zezinto lana iyona ndlela ukuthi yena akalwi le akalwi wenza wena kumele ekhulume lalela mfethu ukwenza ama-blocks awu-200 ngeke kukuthathe ngisho isonto angithi wenza ama-blocks vele into yakho yenza ohlala ujwayele ukuyenza nawe uyasho ukuthi ibhizinisi yakho yini kumele yena alinde ngeke uzuyasho ukuthi ngeke uDisemba uphele ngawathola ngisho ukuthi wena kahle uyimisela ukuthi ngoDisemba mfethu yena beqalakha kuyisikhathi sema-festival nayi-ke into engiyicelayo nami ngicela ukuthi alinde ngoba naye wangilindisa hayi wena uyapheya njengoba uthi ngeke uyabonile ama-blocks mafika la ayibonisa ukuthi awekho ama-blocks la umuntu ngenza ama-blocks ngizozenzela yonke lento yakhe kushuthi wena kahle umfethu ufuna ukufaka ama-order angemumva kwamfethu mase wona uyawakhusha uma ngabe yena ezokwenza ngale ndlela ukuthi angayihluphi kodwa ethu serious uyafuna ama-blocks kodwa akayihluphi akezi ufuna ukufika ngoba nakhe sefika nani kanjena nje yayibona nto mfethu imali uqala ukufika ndoda uyaqala ukufika nalabantu ndoda uyaqala ukufika nalabantu ndoda wangifonela uphume emakhaya mina khumbula wangitshela nakade ungekho mana wangifonela ngafika la wathi wena ama-blocks awekho baba wafika ama-blocks ngalo lasuku lana wafika ama-blocks la ayekhona ayekephi ngoba ayengekho exactly ama-blocks ami wawuthi wena ngizowafica ekhona kodwa still ayengekho nasi isihlabathi lapha ngiyaqala ukuthi yini angayizwa kahle la nasi isihlabathi la eminyango umsebenzi ngisawenza ngoyikile umsebenzi kodwa umsebenzi uyahamba nami ngeke ngize ngilinde umuntu oza ngemuva lo muntu ufika ikhuluma into aqeda angayilandeli angithi uyasho ukuthi angeke uzulinde umuntu oza ngemuva baba lo muntu lona mina kumele ngimlandelele ngento yakhe manje ngimlandelela ngiye ukusebenza mina ngiye kunaka abanye abantu abeza nemali ngaleso sikhathi wemfethu ngicela ukubuza i-way forward yalesi story ithini indlela eyaphambili ngezinye indlela akukho mina okunye ngase ngikusho ngaphandle ngoba sengishilo ukuthi mfethu
ngizomunika ama-blocks akhe nini anganile ngalo. kodwa thina into esilwa nayo ile kaDisemba Akangilinde kancane ke. imali wemfethu yale nyanga ukuthi iphi Mfowethu, lokho ngeke kuze kusebenze. ima kuphi ima lalela mfethu 6 September ngithi Inyanga ezincane kabe. ima ngizwe from January imake mfethu ima kancane baba sikule nyanga le mhlambe namhlanje sikulapho ko 7 or 8 or 9 Nento engitshela yona imali ungitshela ukuthi le nyanga le izophinda iphele futhi ama-blocks kamfethu engekho zayiphela inyanga iphela ilandelana inyanga engafiki uzolandela. wena phela usuyapheya phela Angipheyi manje mina ngoba ngiyasebenza ngeke ngize yabo kube uyasebenza afuna lalela ke ukuthi uzwa mnqumele ngiyatshela ukuthi uDisemba ngeke uze ushaye. mnqumele usuku indaba kaDisemba sisebenzi and futhi ke lalela la thina sikhuluma ukuthi kule nyanga le uthi imiphela ama-blocks akho ndoda azobe sekhona noma mhlambe after 2 weeks from manje Weba mfowethu nina kahle nezolwa nami. cha ukube siyalwa Ngibuzile lona seqaleni. Khona yindaba kumele ngize mina ngiyibophe ngendlela yini mangabe ngithi ngizokwenza ngalendlela nje sekuphinda futhi kungenzeki nizokwenzani uma senibuya futhi. awuyibophi imali yami le okay makuwukuthi ke mfethu ke kunzima ukuthi ulokhu nje isicelo samfowethu mbuyisela imali yakhe nihlukane vele u1.2 imali encane Imali encane kodwa engekho nje manje. Engekho nje ngamanje. manje ke angithi awufuni ukuthi uqhamuke nesolution ngeke ama-blocks mfethu athathe izinsuku ezingaka ukuthi enziwe kodwa umfethu nange chaza ukuthi yena kade ama-blocks awa-order kuwena siyenza ukuthi umfethu ke waba nenkinga lapha nalapha siyayi-understanda leyo phela yena i-customer and yena akumele ukuthi eze kuwena azolibele yena into ekumele ayenze ukuthi ukuzolanda into yakhe ngoba yena usekhokhile already wena kumele iqiniso nje kuthiwa njengomdayisi kumele ngabe ama-blocks akhe ahleli la ngemuva usuhambozile mhlambe nga-something alinde yena hayi ukuthi uthatha ama-blocks akhe uwadayisa usuwadayisela omunye umuntu wena umuntu o-wrong la ngombozana nama-blocks ngilokho ngambozana nama-blocks umuntu akafiki mfowethu ngoba ngichazela nje ukuthi leyo nto yinto engayenza ngaphinde ngayenza ngaphindelela futhi njengoba namhlanje sefika nani mina angifuni uqhamanga hayi ukuthi angibuzwa into eshoyo ngiyayizwa lento eshoyo lalela mfethu lalela mfethu lalela yabona mina ngalesikhathi lesi sidayiselana ama-blocks awuzange uzufike nalabantu ukufika nabo awuzange uzufike ngangihamba ngedwa mana sasikhuluma kahle ikhona into esasingazwani ke okay mfethu lalela sifuna indlela eyaphambili ikhona bafo umfowethu wayefika la sikhulume kahle okay lalela manje ngoba manje sekumele kuphuthume konke sengiyajahwa ke manje mina ke cha awujaha lalela ke mfethu lalela ke hayi ukuthi la mhlambi ukuthi asangithembi angisakuthembi vele lalela kanjani umuthutha la uhamba emakhanje obuhlala emkhukhweni uzothini yena mfethu kade ngafika la ima ngiyabuza uma uvuka ekuseni udecide ukuthi uthutha uhambe no 1.2 wakhe baba lokho kucatshangwa wena into engakazi ngize ngicabange okay imake mfethu asenzeni kanje sicela ukuthi ke senze kanje into elula nje kahle kahle wena mfethu ke awubekeke ungibekele ukuthi wena kahle kahle uyimisele ngokuthi wenzeni yabo ngoba manje nangu uyakuchazela ukuthi kumele umlinde uthi ngeke ushaya uDisemba engakabuya ama-blocks akho mina angizwa kodwa lento ayishoyo wena mfethu ufuna ukuthi kwenzeke kanjani konke sekulele kuwena indawo yasho ukuthi senze njani la endlini noma umupha izinsuku ezithize mase kuba kuyena ukuthi uyena udecide ukuthi enze njani endoda ukuthi angisazi ukuthi ngingathini kuyona kodwa nje mina ngifuna nje ama-blocks ami angiboni ukuthi mhlambe ngizomnikeza isikhathi eside less than 20 days ngoba kumhla ka10 nje namhlanje nje into akabanike leyo wakithi into akabani leyo unginike ngaka because inyanga leyo kumele nje ingapheli ngapheli ngama-blocks la right yebo hayo plastic imaki ngizobe sengibenzeni ke mina lama-blocks ndoda ama-blocks nje ngosuku nje ayaphuma mhlambe noma u30 wemfethu imaki
Uqonda ukuthini mawuthi sikhuluma ama-blocks la hayo plastic? plastic uthi mina iyangixaka lento yalo mfethu uyamuzwa ukuthi Wena sikhuluma ngo-plastic la. manje uyakwazi wena bafika yakwazi wakhe blocks Sikhuluma ngo-plastic la. wakhe blocks I-blocks mina ngiyakwazi ukulakha. lalela ke baba mina ngifuna ukutshela something angeke ngize ngisebenze indaba lento ayisho lo mfethu lo funa isikhathi sanginika sona sincane kabi ngishilo ngathi mina ngidinga isikhathi ukuthi ngenze lento makuthi akafuni ukuyizwa lento engisho bafethu hayi ke mafethu delela konke lokho lalela baba angideleli ngiyachaza ngasekuqaleni mfethu ilalela umuntu odelela la wena nina futhi abantu abadelelayo la ngoba ngazi ukuthi mafethu mina hayi ngibuka ngana ngendlela sikhomba ngayo uthi yabo yinini uyabona manje ukhombisa ukuthi wena ungisabi vele kuyo yonke lento oyenza ukhombisa nje ukuthi awungisabi cha wemfethu awumi lalela umancane ngoba vele lento nene ngiyanibona hlangene ngabo hayi okay lalela hayi yabona ngiyavuma yonke kodwa ngiyanqaba ukuthi lo mfethu lo angitshela lezi insuku angibayela zona ngobani sewugula phela lokho wawabona ama-blocks awu-200 anziwa ngalezo nsuku mina anginazo ezinye izinto engizenzayo hayi bo wemfethu kanjani ngoba umfethu useyikhokhelile umfethu uzofuna ikhona into engingayiphikisa mina la ngoba ngishilo athi umfethu ama-blocks akhe ngiyawazi ngizomnika ama-blocks akhe phela akafunda ukulinda kanjani imali u-20 days kanti umfethu uyasho ukuthi ukupha 20 days wena uzobwenzani wonke lo 20 days ngiyakutshela ukuthi ziningi izinto engizenzayo ngiyakutshela ukuthi ziningi izinto engizenzayo angenza ama-blocks kuphela imali wemfethu wena-ke ufuna ukuthi akuphi iy'nsuku ey'ngaki ukuze uzowenza lama-blocks akhe wethu bekungangcono ukuthi mhlampe umfethu eze la eseza yedwa sifike sikhulume sihlale phansi naye hayi nani ngoba phela mina ngiyabuka lento anihlangene mina naye imali hayi yabona-ke lento soyikhuluma manje isizosigejanisa mina nawe lalela-ke weras lalela la mina ngilwi namuntu angithi angezwa imake wo mangibuka ukubuka irazi yakho cha ngiyayibuzela lalela iyona lento leyo wemfethu la endlini yami kuyafana ukube bengiza mina ngifuna ukuzolungisa iphutha yazi ukuthini irazo wena yini irazo sengiqala ukukhathala na ukukhuluma manje uyayibona lento leyo ngoba ngikhuluma into eyi-1 ngiyamtshela umfethu ngizomnika ama-blocks nini thina sifuna ukuthi uphume nosuku uthi hayi bafethu ngenyanga ethize angeze umfethu azolanda ama-blocks akhe nanga ngithi yena useshile ukuthi ukunika 20 days wena-ke phuma nosuku phela nawe November hayi ayikho lonto ngeke ukubone lokho ngidinga isikhathi phela nami ukuthi hayi ngeke hayi uyakanga ngeke kukwazi uzuyasho yazi ukuthini hayi wena mfethu wena uzimisele ngani wena mfethu ngoba ngiyakubona usho ukuthi kahle lento yakho kahle sekuyingxabano yabo lalela mfethu lalela yabo kube ingxabano ngabe umfethu akakuphi iy'nsuku ey'ngaka u-20 days ukube ingxabano phela mina ngiyawafuna ama-blocks ami ngoba ngiyabona ukuthi imali yami ngicela ukuthi ngilalele hayi kahle mfethu angiphiki lutho yes ama-blocks akho uzowathola yes mangabe 20 days hayi ku-20 days baba khona ngeke phela ngeke uzuboneke ima uzuma ngonyawo lodwa uthi khohla ngeke uzukubone lo phela emfethu umuntu yazi bafu yazi khona into engizoyichaza nje engcono nje yazi umfethu ngiyabona ngathi angizwa bafo cha ngeke ngize ngenze lutho lalela mfethu angithi ufike nekora zakho uzokwenzani-ke malalela ufuna ukuvumelana nami hayi awume ngisalindele umusa uNovember uma uqala nje mhlampe ngomhla ka-1 uzobe sewathola ama-blocks akho ufike la wemfethu imali angiyilwi naye ngithi angizwa uyangizwa ukuthi angiyilwi naye ngikhuluma naye wemfethu akusiyeke mfethu silungise inkinga yethu yabo akusiyeke silungise inkinga yethu angithi inkinga yethu le inkinga yethu yabo akusiyeke silungise inkinga yethu mfethu mhlakani u-1 November ushowcase isikhathi eside leso ndoda ngoba nale mali le ngithi ngibekile ukhokhela umake uzogcina sidleka ndoda uyabona ukuthi ungilethela iy'nkinga ey'ningi uney'nhloso ey'thize phela nama-plan kumuntu ngiyaphila kumele ngenze something ukuhlala kuleyandlu leya ngisakuthanda wayona lento ezele la wena ney'nhloso ey'thize ney'fiso
ngoba phela awufuni ukungisiza mangikutshela efonini noma ngize la kwakho kusitili awufuni nje ukungisiza. Uyazi ukuthi kuzoba kuhle wemfowethu, ngiyaxolisa. Kuzoba kuhle ukuthi lokho osukucabangile hayi wenze kona-ke bafo, ngoba mina sengishilo uNovember kwayo. Umzweli utheni umfowethu? Sekhulumileke Lokho umfowethu. osukucabangile Uthe lokho sesicabangile senze khona. Awukwazi ukuthi Ima yebaba, ima webaba. awukwazi ukuthi ungafika la Mfowethu, endlini yami. uthini wena? Mina ngihamba phezulu kwamagama akho. Awukwazi man mfethu, awukwazi ukuthi ungafika la endlini yami uzozenzela umathanda wakho ngoba nakho niphethe amakhamera, yabo. Ayikabi. Mawukuthi bafethu kuyahluleka ukuthi siyaxoxisana ningaphuma. Ngeke ukubone lokho. Hawu mfethu, Kumele mfethu. Mfethu, ngabuyela ngapha. Hayi ungabisahlala phansi. Ungabisahlala ngisho naphansi. Lalela mfethu. Mina wo mana bafo, mana. Ngeke ngize ngiqamanga. Ayikho into ezokwenzeka la ngikhona. Yabona makuthi niyahluleka into enize la ama-blocks angithi. Akhona i-blocks la endlini. Ngibuzile lo mbuzo likhona yini i-blocks. Uyeyisa lo mfethu. Cha ngiyabuza likhona i-blocks la endlini. Imaki. Angithi lalela sibone ma-blocks emnyango. Lento yenzayo mfethu. Lento yenzayo bafo. Ngiyakutshela. Ima uthini mfethu lalela baba. Ufikela namakhamera mfethu manje sizokwenza kanjena. Bafo ngicela ungilalele kahle. Wena uthi uyima yabo ngize ngisukume la ngisukuma khona. Lalela nina bafethu ngiyanibona ukuthi kahle nenhloso nina ninonke ninenhloso. Inhloso zani? Nenhloso. Yathi nifisa ukuthize ninahle kahle. Cha. Yini nifisayo ke bafethu ngoba ngiyanibona ukuthi nifisa nini-ke nifisayo ke. Nifisa ukuthatha ngithi. Yini nifisayo? Kusho wena. Layelani bafethu layelani. Ngishilo ngathi angilwi nani futhi angeke ngingamniki umfethu ama-blocks akhe. Ngizomnika. Into esilwa nayo mfethu iyodwa. And ngicela ukuthi usizwise kahle. Silwa nokuthi wena uthe uzomnika ama-blocks akhe ngoNovember. Thina asihambisani naleyo. Sonke lesi sikhathi phela fana nokuthi lenyanga isaqala. U2 months sonke elinde wena ngama-blocks awu200 nje kuphela. Hayi mfethu kahle ukudlala. Ama-blocks awu200 nje kuphela. Iwona ngasenze vele inkinga engaka ukuze kufika amakhamera. Umuntu ngoba unemali ukuthi azabize nina amakhamera indaba angathenganga kama-blocks. Hayi amakhamera awabizwa ngemali. Abizwa ngemali. Okay lalelayo wakithi. Mawukuthi anibizwa ngemali. Ngisacela nani ngiphumele mahhala futhi. Yabo lonto le bafethu. Hayi kabi. Ngoba phela mina sengikhulumile ngaqeda nomfethu. Umfethu ngiyamazi ngisho uhlala lapha. Anginazi. Yabo lonto le so thina sazoyiqhubeka ingxoxo yethu siyiqedele. Yabo lonto leyo kahle. Ngendlela right. Hayi ngamakhamera. Lalela ke mfethu. Sesiyalela mfethu ngoba ngiyakubona ukuthi ungizela ngaleli ikhanda lakho. Mfethu kuzophoqa ukuthi kumele kube khona okwenzekalayo la endlini. Okusho ukuthi iyona nina amakhamera into nihambe niyenze emizini yabantu. Cha. Indlela wena owenza ngayo. Cabanga ngayo. Nangendlela wena oyitshela ukuthi kukanjalo. Wena mangase uvuma ukuthi umfethu uzomnika ama-blocks akhe makuphela lenyanga. Yes, singakudedela singaphuma sambe sibuye makuphela inyanga athatha ama-blocks akhe umfethu kuphele clean. Lento oyishoyo libele usitshela yona ukuthi asilinde ngoNovember. Hayibo ayikho leyo nto mfethu. Mina angixabani namuntu futhi sasho namanje. Futhi angiyiphiki yonke loo nto leyo mntakababa. Ngifuna ukuthi ungizwe kahle yabo. Yebo. Hlala phansi. Hlala phansi. Yabo. Angixabani namuntu. Lalela mfethu. Ngiyayicelela la. Isikhashana nje isincane. Kodwa ke nathi besicela mfethu asili. Nathi besicela kodwa leya ngomhla ka-20 ngeke ngizisebenze. Hayi uthe lo mfethu umumzwise kahle. Uthe ukunika 20 days. Azange asho ukuthi ukunika umhla ka20. Uthe 20 days. Fana nokuthi ukupha from March to lenyanga. Iyafana kodwa lento le 20 days. U20 days bafu ngabe sengenza ama-blocks awu2. How many weeks ku20 days? Bafu ngibhizi mina. Yazi mfethu. Ngibhizi kabi mfethu. Leyo nto leyo cha ungitshela yona mhlawumbe u2 weeks kuphela. Yabona lento leyo. Okay. So mina ngo2 weeks ngizobe sengenza ama-blocks lawa amaningi ngaka. Abantu ngalana la bengibenzele eminye imisebenzi yabo. Ngibenze njani bona ngoba ngiyasho mfethu ngicela ngilinde. Ama-blocks ngizobe ngwenza ngala. Yayizwa lento leyo. Yena ngilinde lesi sikhashana lesi emele sivumelane ngaso kuphela. Noma ke bafo nima noma ngiyacela. Ngicela ukuthi noma kuba u30 days noma ngaphezudlwana mhlawumbe ngo35 days. Ngoba leyo nto leyo ngikhuluma ukuthi inyanga leyo. Yayibona lento leyo. So mina into engidingayo la kahle. Bafo awuphume nesinqumo ke mina ngeke ngikwazi ukuthi
Ngiphume nesinqumo. Wena ndoda le angizwisisi kahle ndoda. 35 days. Insuku ey'ngaka. Ayikho mfethu into ehluphayo la. Ngeke ukuthi ngaba amaviki awu-4. Baba, Mfethu, yazi ukuthi mfethu konke engayi-understand la. Ngazi ukuthi mina nginephutha mina kakhulu. Umfethu akanalo yini iphutha noma ngabe ezofika athenge into yakhe aqeda Kodwa angeke ndoda izokuzwelana. noma-ke asenze kanje ngoba manje ngiyakubona engazuthi uyagoloza naye nalezi iy'nsuku zami engiyifuna kuwena. Okay, akube ukuthi kuleli viki lokuqala kule nyanga lezoqala ngibe sengizowalanda ama-blocks ami. Hayi namakhamera. Ngizofika nabo abantu bami. Bazokuphimisa Yangixoxa ngoba phela ekugcineni mangiphinde ngibuya futhi la kuyisayile yonto leyo. Ongangithembisa yona. Ngiyabuza. Bazobe bezoqula ama-block. yebo sobe soqula ama-blocks. Zolanda wona. Kanti wena uthi uzobe sizofunani? Hawu, nangu umuntu bu. Lalela mfethu. Mfethu, lento siyi-cut and short. Sikhathe libele lidlala lo silibele sizwa ngayo. Imali angithi wayithola. Ngayithola. Okay-ke. Pho manje yini inkinga yakho? Yini? Lalela. Sasimele le ndaba yakho libele usichazele nonsense. Mfethu, simupha lo mfethu le nyanga. Yabo njengoba uba i-date namhlanje. Mhla ka-9. Mantendi siyakufuna ama-blocks. Mafu ngawatholi. Akutshela yabo lo swayini lentshebo oyibekile. Soyigunda ngesibhakede uzobona. Ngisuwale ngizodelela. Hayi ayikho inkinga phela. Wena siyakutshela-ke. Asambeni bafethu. Ngcono ngoba sesikutshelile. Hayi bafethu yazi usilayelana. Nihambe kahle. Ya, nihambe kahle. Wena wakithi lalela. Lento eyenzayo angiyithandi serious. Yini ongayithandi ngami? Le amakhamera ukuthi ufike namakhamera kanje. Wena angiyithandi njani? Awuthini baba angiyithandi. Kube bewumina wena ufika manje ngoba ufikela negoro uthi mina ngenze njani? Uthi angenze njani mina uyanginika ithuba lokuthi ngikhulume. Angani wena ungisabi wena. Ngalento yenza kumina ukuthi ama-blocks ami ungangiletheni. Hayi yakulungile baba. Ama-blocks akhe mfethu. Mantete. Makuthi awekho imali yakhe ibe khona. Hayi ngizoyenza iplan. Ngifike la engekho uzokubona kwabona uSawuli. Egqoka i-G-string. Yabuya wena. Tshela. Susa lento yakho wena. Ngiyabonga ngohlelo ukuthi ligcine lifikile lizongisiza ngalesimo ade ngibhekene naso. Sesikhulumile nale ndoda kodwa khona angiphathekanga kahle kodwa sesitholile isomlulo sokuthi le ndoda izongithumelela nina ama-blocks ami. Ngiyathanda ukujabula ukuthi lamadoda afikile la azongisiza ekuthenini ukuthi le ndoda igcine ingilalela ukuthi ngithini. Ngalesikhathi mase sesolanda ama-blocks ngibe ngicela ukuthi lona lolu hlelo liphinde lifike lizongisiza ngoba le ndoda angiyithembi mina le ndoda kahle angiyithembi kodwa ke ngiyabonga ngohlelo ukuthi lifukile lizongisiza lisale kahle.